Sesamthola usodolobho ke ubaba umhlonitshwa ke uMeya koBulawayo uSolomon Madlala Mguni. Baba Meya, lento engizoxoxa ngazo nje kodwa ngamafitshane. Thanda ukwazi ukuthi ngendaba le yama bylaws efabricate le uchazele ke uzulu wonke ukuthi asisise kuhamba njani. Hayi uzananzela ukuthi umthetho ade sisebenzisa singathi ngiyathiwa ngabelungu kunjalo bekuqathekile ukuthi singabantu siuguqule uhambelane lalokho khona ngolezi insuku. Singathi besithwala nzima kakhulu ukuthi kungaba lengozi yomlilo emalokishini, kungaba lengozi yomlilo phakathi kwemuzi wakoBulawayo ukuthi abantu bethu bayofika kuleyo ndawo. Ngakho-ke sesithe thina ukwehluleka ukufaka inamba yendlu kulicala lokuthi umuntu ungatholakala ungela namba yendlu uzobhadala ifine $5,000 Zimbabwean dollars. Kunokho kwesikhuthaza nathi ukuthi njengabantu izindlu zethu zibe le namba zibe lophawu. So yikho okokuqala. Okwesibili umuntu kavunyelwa ukutshisa izibi phakathi komuzi, phakathi kwezindlu, ngoba sibona ngani yikho kubangela ukuba kube lemlilo phakathi komuzi wakoBulawayo. So ingathi amafitshane yikho okuncane ongani ukumunyethwe imithetho emitsha le singathi ama bylaws amended. Wabelungu unjani lo? Wawusithini wona? Wawungela ndaba lapho? Singathi obelungu kuphela kodwa kukhona ukuthi nje akubele number but bekungela enforcement ukuthi nxa ungafakanga ukuthi kulicala. Kodwa siqhubeka futhi phambili sithi njengoba kade sesuku singathi isigaba esithi sona i-digital era, kumele lathi sibe lama maps, singathi ama Google Maps lathi njengomasipala ukuthi sikwanise ukufinyelela singathi ukuloketa indawo yangikhona kunqobe ambulance. Yes. Kunje nje abantu bedubeka kakhulu ama ambulance la ufeceze reverse athi inamba enje ingaphi umuntu uyafa ngale endlini. Ubona ngani nxa sekubhala izindlu zonke ama number kuyabalula labachela ama ambulance? Yeah, sibona ngani kuzabalula lathi njalo lalo nje sibe lema maps lawa ebulenjini ku internet kuma Google Maps ukuthi nathi sikwanise ukufinyelela sisebenzisa ulwazi lwalezi insuku. Abantu kulamalokishi lama angatsha lawa iwahlupha kulama address. Ubona ngani bazalandela lo mthetho kungani abantu bangasabhala izindlu inamba kanti? Hayi singathi ukuthi kathesi izinto eziningi abantu sebezakhela sokuchiyeni lakudala ngesikhathi sabelungu wawungena nje uphuza isikhiye ungena endlini ezinamba zazibhalwa umasipala. Singathi maybe i-problem esikhona yiyona leyo ukuthi abantu sebezakhela izindlu bechiye bengasabhalanga inamba ukuthi indlu leyi abantu babekwazi ama-ambulance abe-fire brigade babekwazi ukuthi baya kunamba bani utholakala ngaphi unamba lo.